Storyteller, London and Walk, Daily Post. Mentang warak sepi ke khubor. Syok dat rabor ke Taliban jiki jurnalis. Wala kala dep ong bahkan syak lai lut jiki press. Laj jiki balong persyak. Tong ini sangap. Arngut ki jurnalis ke Afghanistan kila syak syok ke Taliban. Katba kidang lum khubor jing ki kiru gantai. Ya kita ki arngut ki jurnalis la syak syok ha polis custody. Katai gador jong ki arngut ki jurnalis rengkat ki denmong hakamet kador kadar jong ki. Mentah kala sapriang lut a social media. Ya kita ki arngut la tip kerteng ko mutagi dari abi. Bat nematula nakdi. Ki batrei bat ka 80 letters newspaper. Katkum na ka 80 letters newspaper. La ong ba kita jurnalis kidang lum khubor ki jingki bayalam da ki kentai. Katba kidang lum khubor ki jingki kila syarabor ka Taliban bat kila syasyo. Nematula nakdi wong. Uwi na ki Taliban lo yu da ka kejat ka klik jonga. Ubat na ka klik jonga polo sanga persya ka kenro. Ki kenjat yang klik ngada perkhat kin sepenyap yang ong nematula nakdi. Utagi dari abi pada wong. Ki Taliban ki ong yang bat umsyak bandring video. Kilakam ya barok kitu baring video bat sim ya ka phone joki. Ki Taliban kelas dang ban keren ben yang ki kenjat yang ong tagi dari abi. Ka Taliban kumju kalau pensange ya ka LA Times ban shondori ka jingki ki kentai. Katkum ka report la ong ba yakin ong shondor ka LA Times. Ki Taliban kilapan bor ban mi na ketega jaka. Laingot ki wepat ki nongthoh khubor bari kumju la syarabor tangba hadien kila pelatnyo. Ka report ka ong ki dan katu ka ni ki jurnalis sakatega jaka kantup yu nongring kamera ka tolo news. Kumju kila syakam. Dangsyan ka Taliban kala debong bahkan pelatlo ki press. Lainyo bahkan namdon ka khubor balong persya iki muslim. Unong aktin ka Taliban uzabi hula mujahid wong. Ngikwa ya barok ki media ban peteng ki kamjong ki. Umdai ban penmi pat ki khubor balong persya iki muslim. Ki media ki di balong pedeng om bandok siliang. Syak ino ru pan penmi ya kano khubor balong persya ikari Afghanistan. Ong zabi hula mujahid. Khuble shibun. Storyteller, London and Walk.